county. Ihunga n'urubarebi bizire kuteganisa omurika gwa mugarusya ogwine ebyaro mukaga rwehaku eine ebyaro bishatu hamwe na Rugarama eine ebyaro bibiri ebisisikire harumu entoke amaju emisiri y'ebihimba muhogo hamwe n'ebinyobwa mwene tuntusaba ubuyambi tube twine roni tube turya roni zentoke twereza abana byitwiza mwene hatobona kubwo kumurika twaza mwiteka ngo nkecho abana baza kumurika mwene turiyo ntwebuza tuza kujiyayo enshonga yatuma RDC Wambara District hamwe na Chairman LC3 ahabwa bare sub-county hamwe n'abahingisa b'igomboreji okuhika omubyarebi kubahumaraza natera kao natera RDC natera Chairman LC5 natera District Councilor twakoraje munonga beija twaza umuruka gwa mugarsia umuna munonga ukishweke cya mutumo iki kibiriyo kikarebeka go mugombora ya bubare Twatetema twashabara ruhanga yanga kutura twajanga ruhanga tsasare turatemper cyahika twareje reno yeto mshibuzi ayemerra rutoke akereze sente ubana bahumurka bakizagarka bashanga ziriye ziyabahire yone zuwa yagarka kutezindi muketire bishoyisa abana atarhanga muwakumanye kutarabuza kongera government yane netuyamba yakagamba na banka bakatwongera yo bwiru amezi nkana tukaba tusharura ebitwahinga tukabona kubashasho twakwirwa twabona embubo ezentoke ezigwire twazema ebihimba deni government kiberiyo ne prosinga cyo kugira ngo barebe ko batwariza abayineroni tukaba ntubona esente nkumukwa omukikumi na kumukumi 2 usanga ntubona esente zo kugarrayo abana hamashomero nituza kwandika amazina y'abantu bona bari affected then ntuza kwatanisa nabembeza abandi nitu engaginga office ya prime minister na office ya president turebeke ngo twagezaho kubirukangirira tugambira abaroni batereze yo bwire omugandi abatura omuri Cyabingo omugombora ya Kasana omuri Sheema district bashobangirirwe bwa nyuma yo kuterwa urubare n'ihunga ebisisire bihingwa hamwe n'amaju emisiri ekirize yo kuteganisubwa harimo ebihimba muhogo oboro ebihindukire ntabire kandi n'entoke sigire zitineberere byo kufundikiza aho muhorware tugwa mu cyogo kitafu rwayataha rwona rwarega rwazoku mbenyi no butubwanje bwa muhogo karwara harusazi tindi ya bitoke muhogo niye bire entungire ndwi yakazi ka muhogo nkakarya mbwene hati njo uku omwana umugure bago omwana bwe twine ansaba kuba mwe tube turiye nkaroni nyonkanye mbendire roni nguzire fertilizer ntiro omwani abaturana bashaba government kubarahukira ikabaha embebazo kubyara iworo bare kwashika kutere nzoka rukagita mbwe nonda kungira ngo embuze yari kumutisakanira sigara mbwe nabanimba saba abanyambabazi kubasa kutwataraho Professor Msemeza hori mazima kora arebe ndurejo twirukangirire nyakikongoro mbwe n'abayembezi bona bashema mwena kumara arebe mbere ryaha mutwirukangirira bo kuba turukubi abana n'abagaruka yishemero rwo kubanza twine cyo kugarukamu abandi bagenzire nangwa n'abaremba tahumukane cyo kurya mazima gargo tukiro abebembezi begombora ya Kasana batugizire ngo byaro mushanju eberukora omurika gwa Cyabingo bitano bisisikire kandi bahereze kwandika amakagaruka bishatu 15 agategerizo buhwezi na munonge cyarece cyacabigo ya kabiri cyo kibire kubimunonga tine kisigiro he kingwa echemerire obano mwani obane mbwe bucone kingwa cona akoro bare rukire na kufumura maka amazu g'abantu amabate gona n'imihanda hana hatera ino unangamba no wa webya abagurukana cyanaki swayiro yone korwa yone marirwa kurangwa abantu aba bafuna ubuyambi bafuna ubuhizi oyihireho okuterwa urubare omurukogu ebiro bice bihingwire guhereze kuteganisubwa umuyaga ogusigira ibintu byabo birya hansi gashakwa Suzanne Charles na Michael Atwakire.